lihat tekniknya ulang dia aja. Ya, ada orang yang lagi push rank. Jangan. Videoan sih lah ada. Slow man. Baru ulang lepas. Duh. Tadi kan mainannya gue. Tadi kan mainannya gue. Tadi main lah. Gak tari. Tadi Cindy. Yang lain alu lah pakai bang. Videoan sih. Entah. Aku balik bang. Alhamdulillah. Kok lo dia lah lo. Tidak mau main lagi. Baru bang. Draft pick. Ya. Ya. Slow eh. Lalu bang. Ya. Asalnya larang hero tuh yang lawan nggak boleh kayak Totimo nggak boleh. Semua nih pakai sama-sama nak pilih.